Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje, awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership, udaba oluvelayo i-Orlando Pirates-ke ngenhloso ukuthi-ke ivale-ke isikhala esakhe-ke laphana kumqeqeshi esisanda kuvuleka laphana-ke umqeqeshi uJose Riveros eshiya ekhonjwa-ke kuyona-ke i-Al Ahly yase-Egypt. Njengamanje i-Orlando Pirates kuthiwa-ke isibhekisa amehlo kumqeqeshi-ke laphana-ke ongokudabuka laphana-ke ezweni lase-France laphana-ke uChristophe Galtier-ke njengamanje-ke ukwi-free agent after ukushiya-ke iqembu lakhona-ke laphana-ke eQatar laphana-ke i-AL Duhail-ke impela-ke njengamanje i-Orlando Pirates kuthiwa-ke ixoxisana naye lo mqeqeshi ukuthi-ke azothatha iy'ntambo kuyona-ke i-Orlando Pirates-ke siyifisela inhlanhla ukuthi-ke iy'ngxoxo zabo zibe impumelelo. Yona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.